ukhumbula lapha ke umdlalo shamagola amaningi mabhakaniya yena lapha ke uTsofilakazi una 58 emva kwakhe uBashin Mahlanga una 51 kanti ubeza lapha yena ke mbukeli ke Mbabaso lapha manje ke kumtelisi ube na 46 uMabasa Apolice ushaya ipass enhle ke kaPolice Tito ibheka la dala ke thiba Tito nale ke ithuba lo she washo umzwandoda wazithela ngamanzi uTito wanteka phakathi ke ibhola phayina ke Maswanganye Skelemkhi ushaya ke ipass uTito ke ushaya ipass ke yena ke Maswanganye uyasikaza sala phansi amadoda zakhalise emva kwemzuzu eyisishagalombili Fake yalifala ke Dionoto ngapha ke washaya ishot ngayindawo lapha ke yinaka Maswanganye Dionoto unethuba lesibili Maswanganye sala phansi ke Maswanganye sala phansi lapha yinaka Maswanganye mfana ke wasethembisa ushaya ipass ke mfuke ufuna ke Maswanganye uyamthola ke Maswanganye ushaya istand Maswanganye Apolice ke Tinas Apolice uyasikaza bemvimbe ke Dionoto uthola ngapha ke uTito ushaya ipass ke uTito Siphemanje ke uTito ke Tinas Tito ke Tinas uyalivala ke ibhola manje ke uTito ovole pha ngaba bamvimba lapha yena ke uTito mfuke ke Tinas phuka mfuke ushaya ke ipass Maswanganye bemvimba ke Maswanganye sibelebele lakha incenga zapha ke mabhakaniya ke mfukeng uthola ke Maswanganye yasikaza ke ibhola lapha uthola ke sibelebele zakhalise Maswanganye zama ukushaya Maswanganye uyasikaza sala phansi ke nempempe ke free kick engarazo isuthi ndu hayi la kunzima Phoketi phakamisa lapha yena ke uTito uthola ngapha ke Dionoto trapha kamnandi ke Dionoto Apolice uthola lapha yena ke Maswanganye yasikaza ke Maswanganye bemvimba ke Maswanganye 104 mangikhumbula kahle uzothola kuyona ke iWorld of Champions khumbula amaqembu ke ayilishumi asuka la eAfrika Dionoto bemvimba ke Dionoto okungenani mhlawumbe bazabalazi ukuthi baye lapha ke kuona ke ama-playoffs Phoketi nale bethoba yakhe ke Maswanganye uwonside ke Dionoto thula ngaphandle ke Maswanganye ushaya lapha ke igoli ke elihle la mabhakaniya bayabaphumuza nje abadlali bamabhakaniya